Yego nibyo koko ibyo bavuga no kuri iki gihugu n'ikimisozi igihumbi ubunararibonye budasanzwe muri kino cyumweru cyose twahabonye hano kandi kurangiza uyu munsi twongeye kwambara iyi jezi nyuma y'umwaka umwe twarabishoboye nk'ikipe kuko twari dufite igitutu kinini cyane igihe twageraga hano. Byari byiza uburyo twabigenje bwari buhebuje kandi koko byari intsinzi ikomeye cyane. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yambitse umudari wa zahabu umunyaslovenia Tadej Pogačar wegukanye shampiyona y'isi y'amagare mu mwaka wa 2025 yaberaga muri Afurika bwa mbere cyane ikakirirwa hano mu Rwanda. Umukuru w'igihugu afatanyije na perezida w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'umukino w'amagare ku isi David yahembye uyu mugabo utwaye iyi shampiyona ku nshuro ya kabiri yikurikiranya nyuma y'uko yegukanye isiganwa ry'umunsi umwe ringana n'ibirometero 267.5 byakinwe kuri kino cyumweru ari nawo wari umunsi wa nyuma w'iyi shampiyona. Perezida Paul Kagame yambitse Tadej Pogačar wakoresheje amasaha 6:24 ndetse n'amasegonda 21. Umudari wa sahabu uhabwa uwegukanye shampiyona y'isi y'amagare mu mwaka wa 2025 mu gihe David yamwambitse umwambaro w'umukororombya ndetse anamushyikiriza isaha ya Tissot mu musangiro w'ijoro ribanziriza isozwa shampiyona y'isi y'amagare mu mwaka wa 2025 yabereye i Kigali ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu tariki 27 Nzeri mu mwaka wa 2025 ukitabirwa na Perezida Paul Kagame, igikomangoma Albert wa kabiri cya Monaco hamwe na Perezida wa UCI David umukuru w'igihugu yashimiwe cyane uruhare yagize mu gutuma u Rwanda rwandika amateka mu mikino y'amagare ruba igihugu cya mbere cyakiriye shampiyona muri Afurika. Ahabwa igihembo n'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare UCI gihabwa abakoze ibikorwa by'indashyikirwa muri uyu mukino. Yagize ati just our incredible. This week in Kigali has just not met our expectations. It has done, of course, more than that. It has taken our praise away. The cycling family has fallen in love with your country, Your Excellency, Rwanda. Umujyi wa Kigali ntabwo wakoze ibyo twatekerezaga gusa, wararengeje ukora byinshi cyane. Umuryango w'abasiganwa ku magare wumvise urukundo rw'u Rwanda muri iki cyumweru cyane. By'umwihariko uyu muyobozi yashimiye Perezida Paul Kagame amubwira ko batazigera bibagirwa rimwe uruhare rwe mu guteza imbere umukino w'amagare. Ati n'iby'icyubahiro kukugira nk'umuntu ushyigikira amagare ndetse na shampiyona y'isi y'amagare. Ibyo bivuze byinshi kuri twebwe. Ati uri uw'umumaro, duha agaciro uruhare rukomeye cyane wagize muri kino gikorwa. Bati tuzava mu Rwanda dufite ibihe tutazibagirwa kandi twizeye ko nawe hari ibyo shampiyona y'isi y'amagare yagusigiye utazibagirwa. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye UCI yemeye ikanashyigikira ko shampiyona y'isi y'amagare ibera muri Afurika by'umwihariko mu Rwanda kuko byongereye ibyishimo by'abantu ndetse bigatuma barushaho kwibona mu bihangange bikina uwo mukino. Yagize ati Since day one, UCI has brought excitement and positive energy to the streets of Kigali. The chants, the crowds, and the smiles are a true testament of the unifying power of sports. Kuva ku munsi wa mbere UCI yazanye ibyishimo, umunezero ku mihanda ya Kigali. Amajwi y'abafana, imbaraga z'abantu n'ibitwenge byabo ni igihamya nyakuri cy'ububasha cya siporo gifite mu guhuza abantu. We continue to witness some of the world's most talented athletes perform at the highest level. For our young and talented people, this is an inspiration for them to follow their own dreams with a spirit of sacrifice and endurance like true champions. Turakomeza kwibona mu bakinnyi b'ibihangange ku isi berekana ubuhanga bwabo bwo ku rwego rwo hejuru
yari inshuro ya mbere mu myaka 103 shampiyona y'isi y'amagare imaze itangiye, ndetse no mu myaka 98 imaze ikinwa by'umwuga ibereye ku mugabane wa Afurika. Byari ibicika Nyabugogo ku munsi wa nyuma shampiyona y'isi y'amagare mu mwaka wa 2025 ubwo yasozwaga. Mu gihe cy'icyumweru cyose hasozwaga shampiyona y'isi y'amagare mu mwaka wa 2025 yaberaga mu Rwanda mu duce tugiye dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, turimo Nyabugogo, twarimo abantu benshi cyane bakurikiranye uyu munsi wa nyuma. Ni shampiyona yatangiye ku itariki 21 Nzeri mu mwaka wa 2025 yegukanye na Tadej Pogacar nyuma yo gukoresha amasaha 6 n'iminota 21 n'amasegonda 20 mu isiganwa ry'umunsi umwe wonyine yari ifite intera y'ibirometero 267 n'ibice 5. Ibirometero byari birimo kuzenguruka inshuro 15 inzira ya KCC, Gishushu, MTN, mu kabuga ka Nyarutarama, kuzenguruka kuri Golf, SOS, Minagri, Ninzi, KBC, RIB, Medihair, Women Foundation Ministries aho bita kwa Minyone, ndetse no ku rwego rw'umuvunyi bakongera bakagaruka kuri KCC. Gusa ubwo basozaga inshuro ya 9 basohotse muri izi nzira zose banyura mu bice bigiye bitandukanye birimo Nyabugogo, Nyamirambo, banyuze kuri Ruriba, bakazamuka Norvege, Kimisagara ndetse no kwa Mutwe. Muri ibi bice Nyabugogo harimo hagaragaye cyane abantu benshi, yaba bari ku mihanda. U Rwanda ruri mu bihugu byamaze kwita bitera imbere bitewe n'urujya n'uruza. Ese wari uzi yuko hano mu Rwanda hari abanyamahanga bagera ku 9,000 gusa baje kwitabira irushanwa rya Championship UCI Union Cycliste International? Ndagusaba gukora subscribe ubundi tujye tubana no mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye umunsi ku wundi. Nk'ibisanzwe ni Tony Breeze Official. Ciao ciao.